Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatogojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya 29 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakamejeje. Amerika yakamejeje iravuga yuko igiye gufatira u Rwanda ibihano bikomeye. Abategetsi bo muri Amerika baravuga yuko u Rwanda rwanze kubahiriza amasezerano ya Washington. Abadepite bo muri Amerika ndetse na Visi Perezida J.D. Vance bakamejeje baravuga yuko bagiye gufata ibihano bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. J.D. Vance yamaze gufata dosiye y'u Rwanda na Kongo mu minwe. Amakuru yizewe arimo gutangazwa n'ibimenyesha amakuru bikomeye birimo Jeune Afrique ndetse n'ibindi bikomeye baremeza neza ko J.D. Vance, Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari ugiye gukurikirana ibibazo by'u Rwanda na Kongo. Abadepite bakamejeje baravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba gufatira ibihano abayobozi bo mu Rwanda, ndetse igisirikare cy'u Rwanda kigafatirwa ibihano. Ni ibihano bikomeye cyane bishobora no kugera ku butumwa bw'amahoro u Rwanda rwoherezamo abasirikare. Ni ibihano kandi ngo bigomba kugera ku bantu ku giti cyabo, ndetse ibihano bishobora no gutuma inkunga zihagarikwa. Ibi byose rero nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza muri Kivu y'Epfo. Amasasu menshi cyane arimo kuvuza ubuhuha. Imirwano irimo kubica bigacika mu misozi ya Sange. Igisirikare cya Kongo, Abarundi ndetse n'abacancuro bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu misozi ikikije umujyi wa Uvira. Intare za Sarambwe zirimo kurasana na FARDC, Abarundi ndetse n'abacancuro ba Kongo. Iby'iyi mirwano nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko ibiziga 8 ari byo bimaze gutorwa mu mugezi wa Rusizi, ni ku ruhande rw'u Burundi. Ibiziga 8 bizingazingiye mu mifuka nibyo bimaze gutorwa muri uyu mugezi wa Rusizi. Birakekwa yuko abantu bose barimo gutorwa barimo kwicwa n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'imbonerakure. Iby'iyi mirambo irimo gutorwa mu mugezi wa Rusizi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu idonido. Mbafitiye n'ayandi makuru menshi cyane yo mu karere k'ibiyaga binini. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Imboneshakure yacu yitwa Iyakure Official. Iyakure Official niyo mboneshakure yonyine mushobora kuronkaho amakuru yizewe kandi atosoye. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nk'uko nari mpejeje kubibabwira mu mpfunyapfunyo, umuriro watse hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze ku badepite bayo ndetse na Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana J.D. Vance, baravuga yuko u Rwanda rugiye gufatirwa ibihano bikomeye cyane. Abadepite bo muri Amerika basizoye baravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye gufatira ibihano abayobozi bo mu Rwanda, ndetse abadepite bakavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye gufata ibihano bikomeye cyane ku gisirikare cy'u Rwanda. Ni ibihano bikomeye cyane bishobora no kugera ku butumwa bw'amahoro aho u Rwanda rwohereza abasirikare.
Kongresi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga yuko u Rwanda rukomeje gufasha abarwanyi ba M23. Bimenyesha makuru mpuzamahanga, bimenyesha makuru birimo Jeune Afrique byatangaje ko Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze iminsi avugana n'abayobozi bo mu Rwanda kandi ko yabateguje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gufatira u Rwanda ibihano bikomeye. Muri iyi minsi abadepite bo muri Amerika bahagurutse barasizora, baravuga yuko u Rwanda rwafashije M23 kwinjira mu mujyi wa Uvira, ndetse abadepite bo muri Amerika baravuga yuko u Rwanda rutarimo kubahiriza amasezerano ya Washington. Aya masezerano avuga yuko u Rwanda rugomba kuvanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Abasobanura izi ngamba z'ubwirinzi bavuga yuko ngo ari abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Bano basirikare b'u Rwanda bivugwa ko bari muri Kongo ngo bagomba kuvayo vuba na bwangu. Ndetse abadepite bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baravuga yuko hakwiye gukurikizwa umwanzuro w'akanama k'umuryango w'abibumbye. Ni wa mwanzuro 2773. Uyu mwanzuro uvuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo bagomba kuvayo vuba na bwangu. Bano badepite bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasaba yuko ubutegetsi bwa Bwana Trump bugomba gukora ibishoboka byose maze amasezerano ya Washington akubahirizwa. Mu gihe yaba atubahirijwe, igihugu cy'u Rwanda kigafatirwa ibihano bikomeye. Kuri iyi nshuro rero biribonekeza ko ibintu birimo guhindura isura. Umuriro urimo kwaka hagati y'Abanyamerika n'u Rwanda. Amakuru yizewe arimo gutangazwa n'ibimenyesha makuru mpuzamakungu aremeza ko dosiye y'u Rwanda na Kongo yamaze gufatwa mu minwe na Bwana J.D. Vance. J.D. Vance ni Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamaze kwemeza ko agiye gukurikirana iby'iyi dosiye y'u Rwanda n'igihugu cya Kongo. Bwana Masadi Burosi ni ba mwana wa Perezida Donald Trump, niwe wari usanzwe akurikirana ibibazo by'u Rwanda na Kongo. Muri iyi minsi rero Bwana Masadi Burosi ngo yaba agiye guhigama akajya ku ruhande. Bwana J.D. Vance, Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo niwe ugiye kwikurikiranira iby'u Rwanda na Kongo. Bwana Masadi Burosi wewe ngo azakomeza gukurikirana iby'amasezerano ya Washington ndetse n'ibiganiro bya Doha hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Ibintu rero birimo guhindura isura mu buryo bukomeye. Amerika iravuga yuko u Rwanda rukomeje gufasha M23 muri Kongo, ndetse Amerika ikavuga yuko u Rwanda rutarimo gukora ibishoboka byose ngo ruvane abasirikare barwo muri Kongo. Abadepite rero basizoye baravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye gufata ibihano bikomeye cyane bakabifatira igihugu cy'u Rwanda. Iminsi iri imbere rero iduhishiye byinshi. Abanyamerika baba bagiye gufata amapaki y'ibihano bikomeye cyane maze bakabyegeka ku gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe rero ubutegetsi bwa Bwana Trump burimo gushaka gufatira u Rwanda ibihano, Abanyekongo bo barimo kubyinira ku rukoma. Amakuru yizewe aremeza ko ibi byose ari umusaruro wa lobbying y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hashize iminsi ubutegetsi bwa Kongo burimo gukora lobbying mu badepite bo muri Amerika. Hashize iminsi kandi Bwana Tshisekedi nawe arimo gusaba ubutegetsi bwa Amerika ko bwafatira ibihano bikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Madame Therese Kayikwamba wa Guinea nawe amaze iminsi arimo gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatira ibihano abayobozi b'u Rwanda ndetse no gufatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda. Biribonekeza rero ko lobbying y'ubutegetsi bwa Kongo irimo kugenda igera ku ntego zayo.
harimo gukorwa lobbying ikomeye cyane, ndetse abategetsi ba Kongo biyemeje gutanga igishoboka cyose kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatire u Rwanda ibihano bikomeye. Perezida Tshisekedi we yiyemeje gutanga umutungo kamere wose wa Kongo, yemereye Abanyamerika ko bazacukura amabuye yose y'agaciro ariko ngo bakamukiza igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi avuga yuko u Rwanda rwateye Kongo, ndetse akavuga yuko Abanyamerika bakwiye gukoresha imbaraga zabo maze bagahatira u Rwanda kuvana abasirikare barwo muri Kongo. Ibingibi rero ngo nibigerwaho, Abanyamerika nabo bazacukura amabuye y'agaciro ya Kongo. Muri iyi minsi rero birimo kwibonekeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasizoye, harimo kwitegurwa ibihano bikomeye. Abadepite basizoye baravuga yuko ubutegetsi bwa Amerika bugomba gufatira u Rwanda ibihano, ndetse biribonekeza ko J.D. Vance, visi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe yabishyushyemo. Ibihano rwose byaba bigiye gufatirwa igihugu cy'u Rwanda hakurikijwe ibirimo gukorerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano kanya, ni imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kivu y'Epfo. Imirwano irimo kubica bigacika mu misozi ikikije umujyi wa Uvira. Imirwano irakomeye cyane. Igisirikare cya Kongo cyatangije ibitero bikomeye cyane birimo kwibasira imisozi ya Sange. Igisirikare cya Kongo kandi kirimo gukoresha indege z'intambara mu kurasa mu kibaya cya Rusizi. Hari amabombe menshi cyane arimo kwitura muri Sange, ndetse indege z'intambara zatangiye no kurasa mu gace ka Ruvungi. Hari za kajugujugu z'intambara, za drone kamikaze, ndetse na za Sukoyi z'igisirikare cya Kongo zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu kibaya cya Rusizi. Ni mu misozi ya Sange ndetse no mu misozi ya Ruvungi. Igisirikare cya Kongo kirashaka kugenzura agace ka Sange. Barashaka kandi gufata ibice byose byo mu kibaya cya Rusizi. Barashaka kwerekeza mu mujyi wa Bukavu, ndetse ngo bagakomeza berekeza no mu mujyi wa Goma. Igisirikare cya Kongo n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bamaze gutangaza ko intambara yonyine ari izakemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi yavuze yuko yiteguye urugamba, kandi yamaze gutumiza abacancuro barenga 5,000 bo muri Black Water. Yamaze gutumizaho kandi abandi basirikare benshi cyane b'u Burundi. Bano bose rero ngo biteguye intambara ikomeye cyane yo kwisubiza umujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku ari muri Kivu y'Epfo, aravuga yuko imirwano irimo kubica bigacika mu misozi ya Sange. Igisirikare cya Kongo cyongeye kugaba ibitero muri biriya bice nyuma y'aho intare za Sarambwe zari zatangaje ko zigiye kwisubiza umujyi wa Uvira. Intare za Sarambwe zavuze yuko zigomba gucakira umujyi wa Uvira maze zigahagarika ubwicanyi, ubugizi bwa nabi ndetse n'ubusahuzi birimo gukorerwa mu mujyi wa Uvira. Muri kano kanya turiko turavugana, ndabamenyesha ko inkuru mbi cyane zikomeje kwiyongera muri uyu mujyi. Abanyamurenge bari muri Uvira barimo kwicwa. Insoresore z'abazarendo zirimo gufata ku ngufu abigeme ndetse n'abapfasoni. Amakuru yizewe aremeza yuko abanyamurenge barimo kunyura mu nzira y'umusaraba. Ibi byose rero M23 iravuga yuko igomba gusubira muri uyu mujyi maze igahagarika buno bwicanyi ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa n'abazarendo na FARDC. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa, ni ibiziga byinshi cyane birimo gutorwa mu mugezi wa Rusizi. Ndasubiramwo, ibiziga 8 byamaze gutorwa mu mugezi wa Rusizi ku ruhande rw'u Burundi. N'abantu bishwe maze bakazingirwa mu mifuka.
biribonekeza ko bino biziga byagiye bikubitwa ibyuma ndetse abandi bakaba barakorewe iyicarubozo. Amakuru arimo kongeraho aremeza yuko ibi biziga byaba byarishwe n'imbonerakure ndetse n'igisirikare cy'u Burundi maze bakajugunywa mu mugezi wa Rusizi. Harimo gukorwa amatohoza akomeye cyane, gusa amasoko yanjye mu gipolisi cy'u Burundi no mu gisirikare aremeza ko abapfuye bose ngo baba ari impunzi zari zaravuye muri Kongo, cyane cyane abaketsweho kuba intasi za M23. Hari amakuru yizewe avuga yuko impunzi zavuye muri Kongo zigahungira mu Burundi, abarenga 100 bagiye bakubitwa, abandi bagafungwa ndetse bakaborezwa akagufa. Ubutegetsi bw'u Burundi buvuga yuko intasi za M23 zinjiriye muri izi mpunzi maze nazo zikinjira mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa rero ko bano bantu barimo gutorwa mu mugezi wa Rusizi ari babandi bavanywe mu makambi ya Gatumba maze bakajyanwa muri za Kasho. Rero ngo batangiye kwicwa. Biravugwa yuko abishwe bose ngo bikekwa ko ari intasi za M23 zinjiye mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo byoroshye rero. Ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga ko M23 yamaze kwinjiza intasi zayo mu Burundi, ndetse ko M23 ngo yaba irimo gutegura ibitero bikomeye cyane bigamije guhungabanya ubutegetsi bwa Gitega. Umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana yageze ku mugezi wa Rusizi, aravuga yuko ibiziga yabashije kubyibonera. Aravuga yuko bimwe muri bino biziga byangiritse ndetse ngo hari ibyagaragaye bifite ibyangombwa by'abakongomani. Amakuru rero akemeza yuko bano bantu ari abakongomani bavuye muri Kongo bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo bageraga mu Burundi rero ubutegetsi bwa Gitega bwarabafunze babagiriza ko ari inderetsi za M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Biravugwa yuko abarenga 85 bamaze kwicwa, abarenga 200 barafunzwe ndetse abandi benshi cyane baborejwe akagufa. Imiryango iharanira agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi yatangiye kuvuga yuko impunzi zahungiye mu Burundi zimerewe nabi cyane, ndetse iyi miryango iravuga yuko hari impunzi zaburiwe irengero. Izi mpunzi zaburiwe irengero rero zimwe zarishwe ndetse abandi bari muri za Kasho bagirizwa gukorana n'u Rwanda ndetse n'abarwanyi ba M23. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu birakomeye cyane. Generali Ndayishimiye agiye gupfa. Amakuru arimo kongeraho aremeza ko Ndayishimiye arembye cyane. Kuva ku igenekerezo rya 27 Generali Neva yararembye cyane. Generali Neva arimo gukurikiranwa n'abaganga b'inzobere, n'abaganga kabuhariwe bavuye muri Turukiya ndetse n'abandi baganga bavuye mu Bushinwa, barimo kumuvurira mu bitaro bya Kira Hospital. Biravugwa yuko Generali Ndayishimiye yarozwe, biravugwa yuko yahawe isumu, bikavugwa yuko Bwana Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Generali Gervas Ndirakobuca bafatikanije na Generali Prime Niyongabo bakoresheje Angelina Ndayishimiye, umugore wa Generali Ndayishimiye, mu kumuha isumu. Amakuru yizewe avuga yuko Ndayishimiye yatangiye kuremba mbere gato y'igikorane cya CNDD-FDD. Generali Neva rero yararembye cyane. Generali Neva yabanje kuvurirwa iwe mu rugo, ariko ku igenekerezo rya 27 Generali Ndayishimiye yinjiye ibitaro bya Kira Hospital i Bujumbura. Uburwayi bwa Generali Evariste Ndayishimiye ni uburwayi bw'amayobera. Amakuru yizewe ya Kure Official yabashije kumenya aremeza ko amakuru ya nyayo ari uko Generali Ndayishimiye yarozwe. Generali Neva yararozwe. Harimo gushyirwa mu majwi abagabo bakomeye cyane mu gisirikare. Generali Gervas Ndirakobuca
Generali Prime Niyongabo ndetse na bwana Reveriyano Ndikuriyo nibo barimo gushyirwa mu majwi, bariko baradomwa ko urutoke bivugwa yuko aribo batanze isumu yo kuroga Generali Evariste Ndayishimiye. Biravugwa yuko Generali Ndakugarika afite inyungu zo kurongora igihugu cy'u Burundi. Generali Gervas Ndirakobuca arashaka kuba perezida w'u Burundi, ndetse abasirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi bamaze kumubwira ko bamushyigikiye. Reveriyano Ndikuriyo we rwose azakomeza kurongora umugambwe wa CNDD-FDD. Ayandi makuru kandi akavuga yuko umugore wa Ndayishimiye nawe yakoreshejwe muri iyi gahunda yo gutanga uburozi kuri Ndayishimiye. Wewe bafitanye ibibazo bikomeye cyane. Burya ngo mu rugo kwa Ndayishimiye ibintu ntibicika. Ndayishimiye yagiye akubita umugore we inshuro nyinshi, ndetse umugore wa Ndayishimiye yagiye ava mu rugo akagenda, ariko nyuma yaho akaza kugaruka mu rugo. Bivugwa yuko Ndayishimiye ari umugabo ugira umujinya, ngo aba ari umugabo umeze nk'intare mu rugo rwiwe, ndetse ngo yagiye akubita inki n'imigeri myinshi cyane Angelina Ndayishimiye. Ibingibi rero ngo byatumye Angelina Ndayishimiye nawe ashaka kwikiza Generali Neva. Nuko rero ngo nawe yinjiye mu mugambi wa Generali Prime Niyongabo, Generali Ndakugarika ndetse na Reveriyano Ndikuriyo, umugambi wo kuvanaho Ndayishimiye bamuhaye isumu. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 28 mu makuru nabagejejeho nababwiye ko Generali Neva arimo guhumekera mu byuma. Nababwiye ko Generali Neva barimo kumwongerera umwuka. Muri kano gatondo rero ibintu byarushijeho kuba bibi cyane. Amakuru yihuta cyane amaze kungeraho aremeza ko Generali Ndayishimiye yamaze kugwa muri koma. Nibyo rwose, Generali Neva yamaze kugwa muri koma, ndetse abategetsi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi batangiye kwitegura ko umunota ku wundi inkuru mbi cyane ishobora kumvikana mu Burundi. Inkuru y'urupfu rwa Ndayishimiye ishobora kumvikana mu gihugu cy'u Burundi. Generali Ndayishimiye ntabwo arimo gukoma, nta kintu na kimwe arimo kubasha gukora, ko yaguye muri koma. Abaganga bo muri Kira Hospital barimo gukora ibishoboka byose bafatikanije n'inzobere z'Abashinwa ndetse n'izindi nzobere zavuye muri Turukiya. Generali Neva rero ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Harabura gato cyane rwose ngo Generali Ndayishimiye yitaba Imana. Amakuru arimo kungeraho muri kano kanya aremeza ko imyanya y'ubuhumekero ya Generali Neva irimo kwangirika mu buryo bukomeye. Biravugwa yuko isumu yahawe Generali Neva ari isumu ikomeye cyane. Abaganga bo muri Turukiya ndetse no mu Bushinwa bagerageje kumurutsa iyi sumu, ndetse bamuteye inshinge zivoma uburozi mu mubiri, ariko byabaye iby'ubusa. Biravugwa yuko uburozi bugiye kwica Generali Neva bumeze neza nk'uburozi bwishe umuhisi Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza nawe yarapfuye, maze bavuga yuko yishwe n'indwara y'umutima. Na Generali Neva rero nawe niko bishobora kugenda. Dushobora kumva inkuru mbi cyane zivuga yuko Generali Neva yishwe n'indwara y'umutima. Ntabwo byoroshye. Ku bitaro bya Kira Hospital umutekano wakajijwe. Abasirikare benshi cyane bacungera umutekano wa Ndayishimiye barimo kugaragara kuri Kira Hospital. Abarwayi benshi cyane ntabwo bemerewe kugera kuri bino bitaro, ndetse n'abari basanzwe bagera kuri bino bitaro barimo gukumirwa. Abasirikare benshi cyane barimo kugaragara bafite inkoho zikomeye. Imodoka za gisirikare zamaze kugota bino bitaro. Abanyapolitike bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru nabo barimo kugaragara muri kariya gace. Amakuru yizewe aremeza yuko muri kano gatondo umugore wa Ndayishimiye yagaragaye kuri bino bitaro.
Ayandi makuru kandi aremeza yuko bwana Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Generali Ndakugarika nabo bagaragaye kuri bino bitaro ku mugoroba w'igenekerezo rya 27. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 28, abasirikare bakomeye cyane barimo Generali Prime Niyongabo ndetse n'abandi basirikare bakomeye nabo bageze kuri Kira Hospital. Amakuru yizewe aravuga yuko abasirikare bakomeye ndetse n'abanyapolitike bakomeye cyane mu Burundi batangiye kwitegura urupfu rwa Ndayishimiye. Hari amakuru avuga yuko igisirikare kirimo gutegura umugambi ukomeye cyane wa kudeta. Igisirikare kirashaka kuvanaho ubutegetsi bwa Ndayishimiye binyuze muri kudeta. Hari amakuru yizewe avuga yuko Generali Ndakugarika ariwe wamaze gutoranywa n'abasirikare ko yaba agiye kurongora igihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, Generali Ndakugarika uyu nguyu ni Generali Gervas Ndirakobuca, niwe yamaze kugirirwa icyizere n'abagumyabanga ba CNDD FDD ndetse n'abasirikare bakomeye cyane mu Burundi. Mu gihe Ndayishimiye yaba yitabye Imana, Generali Gervas Ndirakobuca niwe yahita arongora igihugu cy'u Burundi. Aya ni amakuru yizewe ndimo kuvana mu mugambwe. Amakuru kandi arimo kwemezwa n'amasoko yanjye akomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Nk'uko nabibabwiye mu makuru yacu ku munsi w'ejo, nababwiye ko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abagumyabanga bakomeye cyane muri CNDD FDD barimo gukora inama zikomeye cyane. Muri iri joro ryakeye inama ikomeye cyane yahuje abasirikare ndetse n'abagumyabanga bakomeye muri CNDD FDD. Iyi nama yongeye kwanzura ko Generali Gervas Ndirakobuca ari we agomba kurongora igihugu cy'u Burundi. Iyi nama kandi yanzuye yuko abasirikare bose bagomba gushyigikira Reveriyano Ndikuriyo ndetse bakanashyigikira umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe rero aremeza yuko uko byagenda kose Generali Gervas Ndirakobuca ari we azimikwa n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'umugambwe wa CNDD FDD. Igisirikare cyamaze kubitegura ndetse n'ubwo Ndayishimiye yakira, igisirikare cyiteguye gukora kudeta ikomeye maze bakavanaho ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Uko byagenda kose ubutegetsi bwa Ndayishimiye bugeze ku musozo wabwo. Generali Neva ibyiwe bigiye kurangirira ngaha. Amakuru yizewe aremeza ko abasirikare bakomeye ndetse n'abakadere bo muri CNDD FDD bamaze gushyira iherezo ku butegetsi bwa Ndayishimiye.